Mynta ka sngi ka khandai tarik Risaw arajar arpusaw ka District Mental Health Program DMHP West Khasi Hillls District harangkat ka jingialang ba ka District Legal Service Authority lembat ka Civil Hospital Mawkyrwat kila Rakhe ka World Mental Health Day arajar arpusaw halor ka phang. It is time to prioritize mental health in the workplace. Hapoh ka District Court Mawkyrwat. Hakini kesengi layo ban pyniaid jingialang do Dr.F.R Lartang DM&HO kaba ka C Dkhar kylliang ka kongsan harangkat ka jingiadonlang ka Dr.L.Dkhar Psychiatrist nangta ka jingrakhe nei kong W.L.N Marweiñ kaba layo shibun ka jingmentoy halor kani kesengi bekerpang balatip kum ka World Mental Health Day. Ka C Dkhar habakren kum ka kongsan kalaong ba ka jing sedang ban Rakhe ka World Mental Health Day kari ka Hapoh tarik Risaw jong snem khat khandai spa khandai puar. Kum kibriu ha ki imlang salang ki don kam ban don ka mensim ban yarap mar kylliang ka ba man la kibriu ki don la ki jong ki jing ki jing khuslai hala ying la sem. Ha ki jaka trei kam kum ha ki office bat ki weide. Henry ladang i don ka jing i wei ka penduna ye kita ki jing bat ki jing khuslai. Dia kasdang mana usnam kalong ha Hapoh tarik walk doba kitim tidak lagi jong. But ka World Mental kani ka World Federation for Mental Health kawan ka jing perkat ba niladon kami hiru bangin IT no ya kita trei haki office na hakan pun ka kam ka ba trei ba berkat lem na kabanta ka mental health jungki kanang baling ba kani ka jimbuk team kani ka sni ba jong news na menta kabade sya jinsya kamun kini ki batre Hapoh ki office na kini ni jaka ba ki tre kilu kini yo lem kata ka kini yo lem ken ya ka jinship benta kani ka jing observe kini kisni kanang ba ya kilu kandon ka jing soto baki dong kami ya ke ba kuno ni ya long ya ki bakin yo ya kata ke environment walk environment kabalong kabasutan bakin trei ti man shu kredit ya na ke ka ba i man shu kut no ka man sin ya le ne man shu Kidon deh bersyurai no balik susai, deh, kidon deh, kan ngaku pun ke bayi doktor Risaw, tentu ya kisah juni hangi nama kiadran hangi, but ya kibai terbawa nak kibai department pila angkat message bana dan ya kisah juni, encourage kita bagian nom ryngkat jemperkat, what nom penyar reality syeduk kata kalau berbawa pension no jing najong. Naman kata manong yafi kani ka World Federation for Mental Health. Haba ka bu kani ka team nangta newsnem bangin le ka mental health at workplace. Kadon da kani ka jingtmu. Ka jingtmu kalong ba baro koi iwei. Mndi ta kisah mndi ta ko sa baro koi muni iwei in chim responsibility ni don ka role bangin play. Idon ko kamram jumi bangin le dai nangi ru ya ladi ni mai kata ka jimu jumpa pasyak bakhan ha jimu jumpa mndi banshin ni negative things take the positive things nangta ka don mo se ka ka jingtmu it is not one size fits all mndi tama nakya
yang risau gile kata-kata itu sudah kisah mami komani ngile lang piru na kalian jongfi miru na kalian joni together will work together, will solve all issues, all problems together. Kadang kita kibun di jingmu, kawan nak jingmu kawannya ya data pak kejengong Dr.F.R Lartang. Leadership support is crucial. Leadership support is crucial. Kali jingmu nak kabantakan dengan team akan dengan senang. Kawai ni jingmu kita way Risaw san nyokra. Prateri jingmu kawai ni kita leadership. Leadership support is crucial. Kumno min ai ka ke support ye staff jumi bagelong leader. Kumno min ai ka leadership support ye ki. Kam support ra bang ong ye ki. Hey, tapi mah fresh tom. Tadi district judge post, kini CGM post, kata orang kam the qualification pihak pass ki pihak lembaga ki berposition. Leadership doesn't mean the position status hakam. Leadership, according to me, it's in your heart, in your mind. Leadership, kamu berfili, yaki babun, kilingkot cimo cepat kantam bamnang bangsa, kilingkot cimo cepat kishim nok karai kulman, ni susai nok pala jur engaging puslai. Then people belong leader, hakabafin let, banteng shy lagi, console lagi, I lagi, support mentally. That is leadership. Leadership comes from tamu finong hati position, bapinong belong head no hand. Leadership is in whatever sphere of your life, be it at home. Pipin hiyeng vi dia show para led bantunya so. That is leadership spirit. Leadership spirit kalau pandai haka hangong no alam tisingkin pi. Ari terkena kisah led bantunya. Ya kadang tambah detik kemo ngan penbannya lagi tentang sidang ni kilai banyak ram doktor ada way biong clear masih sendi yang jam no ni terima ditaruh itu yang ada bayi aktif itu yang saya juni ya ada way madi jam malah terima don bawan om yang patient way doktor malah patient way na pos care ndak ni bisa pilu ki yang asupe dawan bawan ong yang hantar perasaan asyupek nasyuoi kita perasaan livi ni bidang bi ni mapi labi pacu ong ta a doctor who will go to any clinical treatment is the one who is aware, he is an educated, dia boleh berbiang jeng perkat nama nata uwat ya kajing kau jingialang jong, with eye treatment. Tehang tu hingga stop dia tu stigma dan boh hingga ngaju hari tu people asyik tuai baik. Nama tahu doktor pun dia pun baik jang simlawai mata apa isin. Baik betul. Masuk tuai baik benum, poi syukat skor jong tu doktor benum don kestigma. Tambah ye tai benum rohang tu apa niat kata jing ngacaci. Pi kan pi nak pi. Long pun ni, perkara ni beri long pun ni. Kata, dia kata yang beri orang kongsan Marweiñ, bahkan ni social stigma yang diberi di balik Shillong niat, anda, ringnya nangta. Tu ya macam